imbukod kong piban dyan. Ulitan tayo po. Ika Ginoo, ing bukod kong pibandyan. O Diyos ko, ingatan mo ko. Uling keka ko magsantong. King Diyos kakong sabiyan. Ika ing kakong bukod Panginwan. Ika Ginoo, ing bukod kong piban dyan. Intula akakong pagnasan. Karinggamat mo, tsumayap kong kapalaran. Pakibat po. Ika Ginoo, ing bukod kong pibandyan. Ing Ginoo kakuyang purian, uling kaku babyeyang mayap akausukan. Kakong kaisipan kayayan tatayran, busal naman ning kabing yan. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, ulim paratiyang atyo king isip ko, matatag ko at mauugon. Pakibat po. Ika Ginoo, ing bukod kong pibandyan. Ing dalan apayin turo kimbye, papakit ne. Siping mo at atsutulang alang kapante. Ing saw mo magdalang tulang alang kapupusan. Pakibat po. Ika Ginoo, ing bukod kong pibandyan. Ing Diyos at yu kang Kristo, at tinuring na ing kakaluguran na ing tao, at kelingwanan na ing kayang kasalanan, at pigkatiwala na kay kami, ing ikalat miya ing balitang iti. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kekan timurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Selitan niya namang Jesus, iting talimhaga karing kayang alagad, nga na ene atayid, ning metong abulag, ing kalupa ng bulag. Nung tayrane, parew lang manabu king kulkul. Alang estudyante amay git king kayang maestro, dapat nung ing estudyante ayari na ing kayang pamagaral, maging kalupan niya mo ning kayang maestro. Bakit apapansinan me ing puling king matana ning kekang kapatad? Ate mo ne manapapansin ing trosong at yu king sarili mong mata. Makanano mong sabyan king kekang kapatad? Kapatad, paboren mong idayu kay ing kekang puling. Ngening eme akakit ing trosong at yu king matamo. Hipokrita. Ilakomepa ing trosong at yu king matamo, at kay bat masalameng akit, at alako ing puling king mata naning kapatad mo. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pagat panapon po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap mo naman po. Bayo po yung sabla, burita lang dinan mayap oras,
itamong anak at devotos ng San Nicolas de Tolentino, lalong-lalo na po ring king barrio San Nicolas, ding malapit king sementeryo. Masayang fiesta po kaya katamongan. Masayang fiesta mo rin kaya kaamong. Salamat po. Okay. Muntata na po king kaya katamong ebanghelyo, iba't yakang San Lucas, chapter 6, verses 39 to 42. Bali po, makanya may gumpiseng ebanghelyo. Selitane ning Ginu iting talimhaga karing kayang alagad. Nung lonyepot pag-aralan niya ing dinggang ebanghelyo, balamo at ne kahilig ing Ginu karing talimhaga, karing mga lalam akasebyan, karing matuang paralan ning pamagsalita. Halimbawa ya po ing ebanghelyo ngeni, atayid newari ning bulag, ing kalupa ng bulag. Mahilig po karing patalimhaga, kasebyan makanyan, hanggat emanabo ing binhi at mate, eya tumubo at mamungang dakal. Nung bisa kang maging mumuna, pay tawli ka. Ay mitmoya pong kasebyan makanyan ing Gino. Isipan ko, atin niya galang dayang kapampangan ing ginutang Heso Kristo. Nung pakiramdaman niyo po ring makatuwata mo, ring original kapampangan, makanyan lang magsalita, malalam at patalimhaga. Da ka diretswan sabyanan, katsura mo, karukat mo, ali, sabyana kaya ka, uy, lupa kang medyas ame pipi pabulan na baligtad. Tambakan yan, patalimhaga. Misip ka pa mo, nanong burin sabyan. Ay, dakala po ka sebyan, di kaya katamong makatuwang makanyan halimbawa. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Ay, tamakan yan. Ang naglalakad ng matulin ay walang pamasahe. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, iikli din yon. Retang makanya nakasebyan. Deng mga to mahilig na po kayong makanya nitang isipan me pa. Ay obvious nanong amanwana ang bulag ay kailanman hindi makikita ang nakatago. Kanyita? O nga kabulag mayakit ng mga salikot o ang bingi ay lalong malalim ang pakiramdam sa hindi sinasabi. Talaga po kanureng bingi, makaila pakiramdam hanggang eka magsalita, baludang atsuka. Ngayon po, amimistana ing makanyan apa magsalita. Ala nang magsalitang makanyan, ay lantara na ampong diretsahan ng ngeni. Kapilan pa mo po, rening kaya katamong maidens ampong nights. May panagkaslaking Facebook, makarini, diretsahan, taksya, pong manakping, elang merini, do ito, peyawos nung brother mo at sinermon na la. Nang magsalita tangi ni diretsahan, panagkas mga lutong at diretsa, anak pi, puta, makananuya ka nung managkas ing metong akolehiala. Makaniniya ka nung managkas ing metong social akolehiala. Imbes na sabyan ng anak pi ka, sabyan na, how puta naman your mother, no? Tama kanyan. Pero hanggang makanyan po, ala nang lalakwan king kaya katamong imaginasyon. Very klaro ng klarong makanyan. Aga nakakaining metong matuwa, tinyang ikitanak, kitnani ng anak. O itong no ka makatuknang, ay king impyerno po.
Ha? King impyerno, nino nga be mo ka rin, isatanas po nga. Bigla yung matuwa, tukin ka rin, tukin mo, bakit may kako yung tuknangan mo? Tiki na yung anak, ketang tuknangan, kalubda pa keng tuknangan, sinalubong karela, impanagkas ng tatang na, hoy, demonyo, kano ka rin kabat, anak ng satanas, di pa ni ka rin mayap, tamakan yan. Palo niya po, reng sando, kalupa na ning Ginoo. E mo damdaman magsalita, makanyan. Parating patalimhaga, malalam, laring karelang amano. Isan Nicolas halimbawa, nasabihan kaluguran na reng kalulo, ali, makanin yung sabyan, ing lugod na karing kalulo, ginawa yung tinape at binyeno karela. Sabyan kaluguran na laring anak, ali, tinipo na laring anak at malugod nung binindisyonan. Sabyan kaluguran na laring miyang ubieta mo, ali, nung nagagawa na, aldoldot, bengi-bengi, panalangin nala, ringgang kaladwa. Anya megi ang patron daring kaladwa. At kilala tayo ngeni king tinapeng San Nicolas pamietamo karing anak. Uling ini ing lingwahe na patalimhaga na imbes na sabyanang kaluguran na kayo. Gagawa na ing burinang sabyan. Ing amanwanan ng Ginoo. Mas importante, pakit yu, king gawa, ing amanwan yu. Amen? Amen. Malapit na naman po ing eleksyon. Keng tutuking bulan, abalutan nala, ring tatagal, presidente, ampon miyariwang posisyon ketiking balenta mo. Magumpisano po magsalita. Aro, makaramdam tanan naman kanyan mabulaklak apama mo lang pangakong alang laman. Makanya lang po magsalita ring ding politiko. Puro, nung pamanyira karing kalaban da, alang kwentang pamamuri king gawan da. Eko po sana pa'y bola karela. Eta sana agad maniwala karela. Kapilan pa mo po nakadwana, tingkong dimdam metong senador, tatagal yatang presidente, eko balo. Anyang magsalita ya, ot, bala mo, ala kong dimdam keng sinabi na. Mangako na naman, tatapusin po ang kurakot sa gobyerno natin. Nga na. Mangako yang alang laman. Naman sabihan, makanano ng gawan ita. O nung sabihan namong, istong milukloko, renggang memanakong administrasyon na rin, bilyon-bilyon yung pena ko da, pakulong kula itang milwal keng kulungan, padakapongan ding memanakong metong milyon na rin, pakarilong di milyon, coaching nung makanya niya migsalita, panwalan kaya pa siguro. Pero nung kanya magsalitang, tatapusin ko ang kurakot sa gobyerno, hanggang itsuray ang matapang, baklaya para kanako. May nalangin niya pa yung metong kandidato, pagawa noon kanong bale, ding squatter king Manila. Nasabihan makanano. Wata panakawa na la naman, nasabihan. So, alang laman impa magsalitada, alang talimhaga ing pamagsalitara. Anya ing Ginoo kaniting kaka-fiesta ng San Nicolas, paganakanak kaya katamo. Isto na pang mamalmura tamo, kaya misa niya tana, anak pwente paning Walang natural na lulal kaya nga subok taon pa nagkasalili.
Sana, maski kaya katamo mo, maski ka ring familia tamo mo, maski ka ring siping tambale, magsalitatang malalam king metong at makanano. Puro ganaka at pasalamat ing lulwal king asbukyo. Puro pakalulu at pamamatawad ing bibiggasyos sana king metong. At pamanintindi ang pong pasensya karing katubale, yang payabot tamo at paramdam tamo. King makanya na paralan, maging manawa at malwalas at malalam ing pami-abe-abe tamo at pami-biye-biye tamo king Ginoo. Amen. Talakad tapong ini, at idaw na king Diyos, din kaya katamong panalangin, nga tamong mawas kaya, Ginoo, pakiramdaman mo kami itangan. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing magmalasakit, misulat metong abayong batas, eklesyastiko, aslagano saning Espiritu Santo, balang maging makabuklat a kaisipan, king pamangailangan ding miyayaliwang dakening balayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing obispo, at ding karelang superior, paratiro sanang lalawan, ding mitulduan magobra, lalamdo, anting malapit dang katambayan, ating sariling konsiyensyang tutukyan, at ating sariling kainin, anong nula kailangan sa upan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karetang atin pangmay ng konsiyensya, uling iti at tiyo, migit king isipan tamo, kaniting kaya katang modernong kristyanismo, manakit lasanang metong malaguda San Pablo, apasala, at mantabe karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, mabiyasa ta sanang lugod, kapamilatan din kaya katang sentido, kaburian at agyag ning kaya katang panandam, nune kapamilatan ning kasing dali sa puso ng Yesus. Amete para karing sablang tao, lipat ning alayang inawad na anumang kondisyon para king kayang lugod. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para po karing kapatid tamong mag-wedding anniversary, Iferdi, ampoy Esther Beltran, Lolet at Ariel Malyari, Moises at Henedina Between, king karelang 49th, Henry ampoy Kat Macaranias, king karelang kapat, Alison at Cheryl Donas San Pedro, king karelang 25th wedding anniversary, na sana bendisyonanon ng Ginong Diyos sa ding karelang familia. Para po karing kapatid tamong mag-birthday, Ininya Amari Aquino, Rolando Vitog, Carol Mariano, Monet Lansang, Raven Nick Sazon, Nicolas Dizon, Nene Lai, Cecil Gamboa, Emil Rivera, Evangeline Hinco, Aaron Betwin, Laura Medina, Nene Mendoza, Alvin David, Rans Miguel Bello, Feliciano Sanggalang, Nikki Perez, Merly David, Nenita Santiago, Aljalen Kiambao. At para po king kapasalamatan tanda, Rikong Boy ampoy aching Mirna Between, ing Immaculate Heart Charismatic Community King Angeles, Felix Berto at Mokrita Santiago. Para king kapatid tamong masakit, Jesus Tayag. At para king kapayapana ning kaladwanang apong Lilia Uy, Harold, at para king kapasalamatan ning Barangay San Nicolas, ting karelang kainakan at ting karelang CPC, ipanalangin talangan tahimik king Ginoo, kaya beda po ring familia tamo at sarili tang intensyon.
O Diyos, ay pami, turuanan mo keng magsalitang patalimhaga. Itang amanwan mi ing buri mong sabian at ipayabot ing kang lugod at pakalulo king metong at metong king lagyo ng Jesus aginomi. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapane sana ning ginuitin daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, tanggapan mo sana reting kekeng ayin ay yampang mikeka, kaniting kapag masusyan para kang San Nicolas, king kapamilatana, miatdanan kesa ng kapaldanan, kaladwat katawan, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayungan. At kekan Isipan niya't luguran ng Diyos. Sipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ng pasalamatan na kamparati o iba kapamilatan ng Kristong Ginomi. Ing ligaya ring santo, ligaya miya mo naman. Potang parangalan mi ing karelang merito, parangalan mi ing sarili mong kalam. Kimbiera keti king yato, dinin mo king atularan mi, kim pamag kasamak da karin banwa, ipaggalub me ke kami ing karelang pamikakaluguran. Ulinita, kambeda ring sablang koro ding angeles, daralit ming ke kaligayat, ngaming ang kakanta.
O Diyos, ay pami, tutukan banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon milakya deting tinape ampong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaon mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape, pepasalamat yakeka, pirasune, at binyene karing kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo anya matulatang pasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dolang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kekang anak. Ginoo alakang kakalinwan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapuryan, puwat ang akakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumling Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karing manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami ahatyupanwa, misamban yaing lagyo mo, datang ke kami ing kayaryan mo,
pamin tuaning loob mo. Ket isulip antipanwa mi pamintuan yaing loob mo. Ingkakanan mi King Aldo, biemuke kami King Aldo ngeni, ati patawad mo ke kami, ding salami ke ka. Antiing pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emuke paisahul king tuksunone ikabus king maro. Ikabus mo kami o kinuking sablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kekam pakalolo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayo payan, ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pumbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kay kan timuri. Matula tayo pong ibingin ing kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you po. Kapayapan po. Ini po yung ginutang Heso Kristo, ing Kordero ning Dios sa milalako king kasalanan na ning yatu, mapalad tami tamong mayayawos tanggap king Ginoo. Ginoek matampang tanggap kay ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Malugod ko pong paganakake kayo na hanggapan next week ining misa tamong balang alas 5 ninggat panapon. Uling pong keng September 15 ing Dolorosa yan naman ka fiestan pagmasusyan tamo. At inya pong trido magumpisang Domingo alas 5:30 ninggat panapon. Anya keng Lunes, Martes 5:30 ninggat panapon ing misa po hanggang September 15 ing ka-fiesta na ning Dolorosa. Tamo po, dakal pong salamat kaya kayan. Kay Batanita, September 16, may balik na po kayong dati tamong schedule. Talakad ta po para kintauling panalangin. Para po karing personal tang intention, lalong-lalo na ring panalangin tamo karing masakit at miyangubye, mituran kayong COVID, para karelangan po, Bapong Maria, mit mo kaking grasya, yung ginong Diyos sa tsukeka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamanin buwaning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. San Nicolas de Tolentino, Ipanalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At kekan timuri. bendisyon na kayo at ang tabayanan ng Ginong Diyos at din kaya kong familia. Ingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo midaune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King King Diyos. Maya pabengi po, salamat po king kaya kong pamanagon, mimingat ko po king kaya kong pamanuli. Happy Fiesta po, karing San Nicolas. Kumako po karing tinapeng pamiyada ng Barangay San Nicolas. Teng tinape San Nicolas po. Dakal salamat karela.